ngicela ukuqala la mfethu ne akulahla mbeleko ngakufela isizulu sisho kanjalo uTito mina will always be my number one Sure. ngisamthanda namanje ngiyaqabanga namabhakane yasamthanda Kakhulu. engikushoyo ukuthi la yakhona via grand yangithola iPirates is a brand Sure. so uTito is replaceable avaye khona avaye grand la yakhona nje ya sisamthanda yeva namanje Wetito. namanje nanoma buya sobe siqhubeka la sigcine khona mara sisamthanda avaye grand nje yami okwenzakele kudlulile Asingele game nafana Mfethu. What happened to you? Bona kanjani? hayi sidlalile mfowethu mara kuko konke okwenzakele umthetheleli Mthiyani. ya Star. hayi ngibone epulukwane mina ngibone kahle epulukwane ilanga belingangishisi abantu bebashiswa ilanga zange bambone bakhuluma ngamabhasi bakhuluma ngani mara manje hayi kusamile yeah Thank you, wrong manje esigodini na next week Sepa. oh Ngicela singele kule out yami basu Sebastian Pires no Haaland. bro wami Sure. lamchita bamgaya isikhathi Okay. ya bamgaya isikhathi ngoba hey mfethu sinalento ukuthi sesiphiwe nalento ukuthi thina asinanhliziyo asibekezelelanga umbuthuma singaboni lento coach ayibonayo nangu radopana ukorile sijabulile naye besenza same thing lebe siyenza kumbuthuma believe you me izoyenzakala nakule yamchita mara ngicela bamuphi isikhathi kuyo yonke into isebenza ngesikhathi Ngesikhathi. ya Mfethu ngicela siva la man of the match yakho. mapranga ngilo memezela umthiyana Sesele Mthiyana. for life Tele for life. life